Ngibingelele babukele emakhaya ngibingelela phasi kwahlelo lethu umgwaze babukele emakhaya ngibingelele yona ke ingwani edle ezinyenga babukele emakhaya namhlanje ke la sibhalele usisi la lo esimbonayo esimnaye uyena kozobe sesichazela ukuthi namhlanje sinike lapha sisi njani. Ngiyaphela njani? Hayi sikhona. Ngami igama lami ngijabule wakazipho. Okay. Ngibhalele uhlelo ngenxa yomngani wami ngangimthemba wayeboleke imali emsebenzini wakhe nokusebenza umsebenzini owodwa kahle wakashwama so waboleka imali egameni lakhe waphinda waboleka nasegameni lami then after that wangibalekela-ke engabe sangitshela ukuthi kwenzakalani esethola umsebenzi omusha wangangitshela ukuthi uthola umsebenzi omusha wabaleka kanjalo bese ngifika kuyena ngimfonela ngangibamba iy'ncingo zami ngifika endlini yakhe ngibalela iy'tori. Waboleka imali kanjani? Waboleka imali emsebenzini ngegama lakhe waphinde waboleka nangilami igama ngambolekela mina kahle emsebenzini. Okay. Wase-ke esebaleka sengisatholakala engafuni ukukhokhela imali yami. Manje ngicela ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi ngithole back ngoba sengiyahlupheka mina emsebenzini bathatha kweyami imali and kwesinye isikhathi angikwazi ukuthi ngibone ukuthi bathatha imali yami because ngiyarenta la ngihlala khona amanzi ngapha ugesi ngapha kuphinde kube yiyona imali yerenti yala ngihlala khona so angikwazi ukukhava zonke lezo zinto kahle so emsebenzini sebafuna ngisho ungixosha nje manje ngoba ngikwazi ukuthi ngikhokhe leyo mali yonke leyo. Hayi ake sinikeleni khona ke siyoza ukuthi kwenzakalani. Hayibo wangilethela abantu manje sisindaba kwenzakalani Njalo. ngiyaphila wangilethela abantu Cela ungena ke sochaza ukuthi hayibo ngifuna ukungena yebo. hayibo wangilethela abantu wena wangilethela abantu ngibeka indaba nawe No sokuchazela ukuthi izinana. Hayi kabi. hawu ngiyazi ukuthi nginezikhonto engimkoletayo namanje kangaka engenzela ukuthi engilethele ubuthi Oza phela uhlale phansi asibe nawe ungasazi azizile kahle. Okay. Sisi ngibingelele igama lami ngingwane ethini hamba nosisi la. Obesibhalelile wathi unenkinga nawe. Kodwa angicela ungangamane ngicela sizwe kuyena izisothi size ngani la. Sisi ngicela ukuchaza ukuthi ke size ngani. Sanibona igama lami ngijabulile umakhelwane wakhe umngani wakhe best friend yakhe sasisebenza ndawonye. Phakamise sisisebenza Besisebenza ndawonye nosisi umngani wami best friend yami sikanje nje kakhulu manje masikanje qonda ungangena ukuthi emlomeni awume kancane ngeke malalela phela thathwa isalary yakho. hayibo manje ngihlanganaphi mina ukuthi kuthatha isalary yakho la manje ukuthi ngenzekani lalela ngilethela abantu ngoba nginezinkinga wena manje angithi ngihlezi ngibona ngoba uhamba ungimemeza nje ungishoke ebantwini bazi manje abantu bahlanganaphi ngoba into yami nawe lesi sixoxe soba uthu hayi ngeke ngize ngithule phela umuntu uthini. ngeke ngize ngithule ngeke qala futhi ungibalela umsindi kwami la. Cela umlalele phela ukuthi usengani ukuze sizo understand nawe uzochazisa idini lakho ukuthi yindaba ungamlungisela into. Kodwa phela bekumele ngangilethele abantu ngizomlalela. Ungayilethela abantu. Hayi baba Lomo-ke ngichazele ubhuti ukuthi ngibaletheleni la. Yayi akuchazele sisi. Usisi ngangisebenza naye. Washo ukuthi-ke yena usezoboleka imali emsebenzini eqale eboleke ngayo igama lakhe. Emva kwalokho waseseboleka ngelami igama lakhe. Emva kwalokho useyashiya emsebenzini. Angisamazi, angisazi makhozi akhe iphinde ngimfonela akafuni ukubamba amakhozi ami. Mengiza kubo uyangibalekela. Kwesinye isikhathi mengimfica ungibalele zakhe iy'tori mina uyakhohlwa lesi akangidalele sona isitori emsebenzini. Thathwe yami imali emsebenzini. manje mangithela umsebenzi omusha bekumele ngihlale lapha kula msebenzi obhedayo mina Lalela. ongenamali ngihlale Cela awumlinde sisi understand. Yebo. Sabachazela ukuthi ngibaletheleni wena-ke uqala uthule emva kwalokho uzongiphendula ukuthi yini kade ungazi mina ungibalekela. Yebo. Usisi uyabaleka akafundi imali yami emsebenzini uyazi ukuthi sifola ama-peanuts lapha nayo into esiyiholayo Sebenza umsebenzi onjani sisi? sisebenza kashwama kade sisebenza kashwama sobabili mina kade ngiklina ngaphakathi yena engala ekhishini
So yena-ke wasesebona ukuthi hhayi izinto zikanjani ngithi ngiyamsiza phela ngoba ezongibikela njengomngani wakhe umakhelwane wami uyangibikela ukuthi hhayi unenkinga ekhaya so ucele ngimsize ngoba yena besebolekile imali manje ayifikeleli la akumele asizakale khona ihlangane kahle imali ngase sengimsiza-ke nami ukuthi ngiboleke nami ngelami igama ngimbolekele mina emsebenzini ngoba yena besebolekile yanganele imali so yena sengimbolekelile le mali akatholakali uyayeka emsebenzini mase seyekile kanjalo ngiyaza kuba ngizombheka ukuthi hawu waphela sekudlula ama-months manje engasebenzi sekudlula ama-months and kuthathwa imali yami waphela yimina engambolekela waphinde waboleka naye washo ukuthi yena useyayeka ngeke salokhane bekhubhana naye sekuzokhutshwa mina le yabolekwe yimina imali emva kwalokho sisi hayi akasatholakali angimthole emafonini angimtholi kubo mengimthola sometimes ngimthole busy la nengane hayi ngitshela iy'tori zakhe zey'ngane lapho ngitshela into engekho mekusuke sengizwa ngosisipake ngitshela into engekho into engeke ngi-understand ayikabi bese acela ukuthi ukuchaza ukuthi le nto echazwa usisi la kuyiyona noma usichazele ukuthi kwenzakalani ukuze sizo-understand. Hayi okay nganizwa usisi okay fine umngani wami vele ngokuthi siyazana vele emele sihlekisane masamantombazane usisi okay fine ngamcela ukuthi ngicambole imali engange-1000 emsebenzini ngoba ngangigulelwe ingane ngizophinde futhi 1000 ngipheshe ngoba ngizothola umsebenzi omusha yena abazi ukuthi ngamtshela ukuthi mangathiwa kuzoshaya isikhathi inyanga iphela khona umsebenzi engizowuthola alright nalesi sebenza okay hayi bo sisi ngakutshela nje bangitshela kanjani usunyamalele hayi bantombazana ngathi ngixoxa umsebenzi ngizothola umsebenzi wena osanganayo la ngeke uzuyithole ke imali mawusangithela sengasafara manje ngeke uzuyithole ke sisi sicela sichazele njengoba uzuthi ngeke uzuyithole phela azange yena akusukele wena owayeyena ngimsiza ezumuntu engimaziyo manje malengethela abantu ngoba phela uJoy mayifika la ngimchazela ukuthi imali uzoyithola nini angikwazi la kahlala khona yena waphela ngiyakwazi wazongqonqozana phela ngoba ngakobi nayo imali mase nginayo sithi ngizokulethela uhlezi unayo imali kade unayo imali manje wena shutho ugadana nami ukuthi nginemali noma ngenayo manje ngaphuza wena ususebenza right mina mase nginayo ke ngizokunika sisa ngakobi nayo lo ngizokunika yona wena imake sisi bese acela ukusibhalanse la engazi ukuthi khona inkinga ekhona la usisi usenkingeni manje ngey'nqa zakho and wena usisi owamfaka ngekhanda shuthi wena wawazi vele ukuthi uzobaleka egcineni ngangeke ngize ngibaleke futhi ingoba sengithola umsebenzi oright ngoba ngihlala umsebenzi nobhedayo mina ngithola umsebenzi oright naphela mase sesivelile isikhala kantoni noma nokuthi ngithola umsebenzi oright nalo cha kanawo mona nakho nje ethi ngimfake kwapheni ehambe ngibona ngabe ngikulwisile ngangaletha ngisho nalabantu nakho hayibo nakho nje okwazile ungilethela amakhamera walethele namakhamera la ufuna ngibukwa abantu ufuna ukulokhana hayi sisunezicela nje manje uba ukusabayo wena hayi wena sisingangitshethi angisaba la ekwami la endlini ikwami la bekumele wesisi sicela uchaze ukuthi ukuze usisi azosizakala bekumele enze njani bekumele ngilinde ngize kena mina ngimnika imali yakhe bengizomnika bengakobi nayo manje ngibambe inkunzi ke mina njengoba ethi wesisi ubusumlinde isikhathi singanani it's almost 4 months namango 3 months wena wathe nje uqeda ukuthatha imali kumina ngiyibolekile wabaleka kanjani ke ngakoholi phela ngoba ngaqale ngalinde umsebenzi ngengane ngoba uyazi ukuthi mina ngizoba nama feelings then ngikusiza ngisuke nginamali ngenze njani ngoba ingane phela ayigula manje kwakumele ngibambe inkunzi yayigula sisongabona ukuthi ingane yami yagula ingane yayigula at that time sengibuye ngizofuna imali yami wena ogulayo nomuntu wakho kumele ngangaguli yini mina wayengekho manje kumele ngimbambe inkunzi ngithi anginike imali angithi wasuka gijimela yena wena nisebenza no2 niyahola nengane yahola imali ekhona phela imali yasise yabolekwa yayibolekela wayikhipha egameni ukuthi iyosiza sisi iyosiza ingane kwagula ingane yakhe okay sekumele ke phela manje ke ubuyisela imali yomuntu bhenki ibuyela kanjani imali yomuntu bhenki and uyayidinga into ebuhlungu uyazi ukuthi esitolo samashwama
kuholwa amakinata ngithi uyakwazi lokho especially ngiyakwazi ngcono wayinawo wawule emakhishini angisho ukuthi ungakwazi mina ukuyosebenzela emakhishini sithi ube clean uzingakho kuzodlala amakhulu afukuzisi ngenze njani ke mina manje ngikubambeke ngithi mina ibala imake wese sicela sichazeleke ukuthi njengoba wena uthi uyodlala amakhulu amfukuzisi kushuthi wena you part of yabantu abaxhaphazusisi nangike ekuxhaphazeni kwakhe indlela inhliziyo yangicasula lento akayenzayo iyangicasula ungeke uhambe ungangitshela manje ngihlale ensise emsebenzini ngoba phela wena kumele kumele uhambe ubike kumina manje ngibikele umzali wami ngoba phela mase nginayo imali yakho bengizothi umngani wami angithi ngatshela khona umsebenzi engizowuthola manje kumele ngilinde wena manje bekumele ngilinde wena hayi sisikwazi amane kancane imake bese ningivule nje imake sisicela ukubuza ke usutholile umsebenzi oright yebo siyafuna buyisela phela usisi imali yakhe buti bengizomnika usisi imali yakhe mase senginayo phela ngawohole emsebenzini ku4 months uhambile wena 4 months wonke wakoholi wena manje lalela sisi nginekhaya mina umndeni wami ngizokwenza njani bengizokunika phela mayiphela lenyanga utshela bathi bengize ngikunike ungeke unginike ungeke uzunginike azwani nenkinga zakho yabo thina asinandaba ukuthi wena unedinga enjani into ebalekile phela uthathe imali yomuntu la wena ungenze ngazuthi umuntu lo bekumele akusize cha bekusiza ngoba inhliziyo yakhe sekuwena manje usumbeka icala lokuthi wakusiza phela lento osuyenza manje sekube ngazi ukuthi usisi usesecaleni lokuthi wakusiza yabo wena usongifuna imali wena usafuna imali yakhe kufanele ukuthi kahle usunyela isihlahla ebekade sikupha umthunzi izolo lokho and futhi west part awufuna ukumnika imali yakhe ngizomnika imali yakhe wena ususebenza kahle ngizomnika imali yakho manje ngihambe ngiyobamba inkunzi wesisi uhafu womholo wakhe usisi lo wena uthathile angithi uyakwazi lokho ngiyakwazi ukuthi imali yakho so manje ke wena uthini ke njengoba every month yena ubanjela u250 ngezinqa zakho uyazi bhuti into engenza ngamnika imali lo sisi lo ngangizomnika imali yakhe ukuthi uhambe ngimemeza ngithi mangithi ngiyafika umakhelwane wami ungitshela ukuthi kusuka umunye umakhelwane elibele manje mina uhamba umemezela ukuthi ngiyakweleta manje mina ngirentini la ngiqashile mina ngiqashile iphuma emalini leyo nto leyo gesi namanzi yonke into iphuma manje mina ngane hayibo yakwazi uyazizwa ukuthi you understand something umuntu mayesembona esehamba ekhuluma kabi ngawo shude into kahle enhlizweni yakhe isibhlungu usefile ngazi ukuthi wena ngathini awuzwelani naye usefile ngazi ukuthi wena ubuvela uzomqola bese ngiziba nanokungizila ngeke uthathe wena ingakwasheshwa gijimela isindoda yami njengoba ubona ukuthi ngiyakuzima wahamba ujola nayo ngoba ubuqu indaba indaba pho umlandela umlandela imali hayi sisi unesidingo ingoba uthanda ukudla amatha abantu abakube nguwena nje ngaba ngadla amatha eqeda kudliwa yini hambe ufunani wendini yakhe kwamele ngilenze njani imali yakhe umuntu engilala naye sisivele kumele ngithathe imali yakhe naphela ngithi ngayithatha vele silala bele ngibuyelele ba ngoba phela kumele ngibuyele kuyena awusho naye ke mase nehlanganisa imali yami mase nginazo sizokunika imali yakho musu uthatha livatethu ngilethela abantu la enyama ukungenzi nganda kwami wena wena ngoba ujwayele ukuthi lento akumele zifike ukuthi nicabange hayi asixabani ngiyambuza nje angithi njengoba manje senikhiphelana ama-file khomba kona ukuthi akusabhekwana uyena nje bhuti ongilethela abantu ngilethelelana amakhamera ufuna ngibuko ba hlonipha ngifuni ngilokho ngihambe ngishaya uyayihlonipha ngoba nguletha amakhamera uba ungalwa nawe wena uba ungalwa nawe udala kafuthi ngalwa nezingane mina nawe eyami imali uzoyithola imali yakho mase nginayo manje anginayo sisi mase nginakhuleka ngizokunika imali yakho imali sisi wena njengoba uhlezi uphuma uyothenga otshwala nje la manje wena uzonginaka ukuthi ngithengani ngemali yami wena ngathi uhlezi upopole emawindini manje wapopolelana emawindini nawe uzingane uzophuza lobo tshwala mawufuna ube yaphuza upopole emawindini ngiyakubona udlula uzomakela kahle impilo yakho iright
and ingane yomuntu ikhokha iy'kweletu zakho manje uthi kwenziweni Ngizomnika futhi imali yakhe mase nginayo. Angikakobi nayo. nini Mase nginayo makuphela inyanga ngizokunika ayikakophela inyanga. Kade zayiphela inyanga. Phela mayiphela inyanga lena shuthi eqale ngibenenkinga manje ngithi hayibo ntombazane. Sewufonyanga ephelile wena kathi ungakholi wonke lo fomanzi. ngeke inyanga ithi iqala nje manje njengoba iqala nje Phela mina ngihola ngayi-15 emsebenzini. sisi kumele kube khona something ke ozoyibeka Wena kusisi ugangayo. ukuze azokubambela yona Ngimnikeni. Akunayo phela into engamnika yona ifoni ngisebenza ngayo. Manje ufuna ngithathe iwasho zakho mina Shuthi iwasho ke sisi ngoba thatha zona uzokwenza njani? Manje ngenze njani? Mangifuna umsebenzi manje ngenze ngamanzi ngensipho. Manje ngenze ngensipho intombazane. Ngapha uzohlala la uhlala. Ngeke uzithathe ifoni yami, ngeke uzithathe iTV iqhubuleke iTV ngiyabona njalo. Imali yami ngayo. Ithathe. yazi Ukuthi kade ngisebenzela ukuthi ngihambe ngiye esikoleni. sisi kahle bengamele Yofunda ngisebenza umsebenzi. Wena nje ugagamelayo. yabona mangase kuthiwa ukhuluma naye kahle umngani wakho lo Vele umngane wami. Kade babesho nosisi wami yini ungakhulumi kahle naye uyena lo balekayo. umchazele ukuthi inkinga ikuphi yabo manje lento yenzayo izokwenza ukuthi nathi senze into engekho right yabo Uyaphinda sizomuntu lo. Awu sisivela ngincengile ukusizwa wena mina. Wawufunelani? Phela ngangikufuna ngalesa sikhathi kanti yena kusizwana namhlanje ngapha la kasizwana. Wawuyenzani vele? Ngangiyisebenzisa. wamchaphaza usisi kahle Wena ungamchaphaza mina ukuze wena uhambe emsebenzini wakho omusha kahle. Unamalunch ugibele kahle mina ngihamba ngeenyawo njengamanje. Manje right la ukhona uhleli kahle usesicongweni. mina ngenze njani ke ngikuthathe ngiyokufaka emsebenzini wami. inkinga sisi la Imali yakho bengizoyikhokha sisindaba kanti ungezwa ngoba phela ngithi ngizokunika. yazi inkinga ikuphi la inkinga iyikuthi wena wathatha imali yomuntu uhamba yena usisi akanankinga nokuthi usebenzaphi yena inkinga yakhe the time ubaleka awuzange ubaleke uyidalele wena wedwa isikweletu wamfaka ngekhanda wena wathi na manje ngithembisa ukuthi uzoxoshwa mina ngoba enye imali angikwazi ukuthi ngibavumele ukuthi beyithathe. you understand Sengizoxoshwa mina ngeke ngisaba nomsebenzi ngenxa yakho. awuchazeke sisi ukuthi imali iphuma kanjani ngoba namhlanje siyayidinga Ngathi ngenayo mina imali njengamanje. Ngizoza sihlala somakhelwane hleze ngibona ngizomnika imali yakhe. Ayisebenzi manje kanjalo Manje ngenze njani ke sithi ucabanga ukuthathani la endlini? hayi ungikhuleke ungalingazi uzuyilo Hayi ngiyasukuma ngifuna umbuzo ukuthi ucabanga ukuthathani kuyithatha uhambe nayo. hayi cha imali engifunayo angifuni ukulokho Anayo imali ngenze njani? Zazi izinto zakho la. Manje ngenze njani ngoba nginayo imali? Ngiyithathele ngiyitshontshe ngibambe inkunzi. Angotshontsha ngithi nami Angathi leso sikhathi angiyitshontshanga ngakuboleka wangivumela sithi ngithatha. Bese ningivumele ndakwami uqonze manje hayi Kodwa yikho phela manje ize. anginayo imali ngibambe inkunzi sisi. Hayi bo manje ngizothatha amateka omuntu wami. hayi naka siyabona Manje ngizothatha amateka omuntu wami. Manje mase wagqoka kaka-affording ngeke futhi ahlale imali yami. azohlala kunini. sobona ukuthi Hayi bo ayina manje usobela ngamabhokoni. Buya izinto zakho ngesithathe lezi zinto zakho uphuphile lapha. Ziphuphile ngempela. Hawu sithi siyakubongela ingakho nawe uphuphile nje ukwazi ubona iwasho ngabantu ukuthi uphuphile. Wena Uhlala ngendoda nje. manje ufuna ngihlale nani wena ngoba ngiyarentela mina la iphumi. Angabe ngithembela kumfana njengawe mina. Anginayo imali bhuti ngenze njani? Anginayo ke. njani ke thina Hayi nginibonene ke nansi ngizokwenza. Shuthi wena ufuna size kahle kahle silimazane nawe ngoba phela nami ngeke ngilimaze bephume bengaphethwe lutho. Ngenze njani ke ngizofuna ukukubona ke dadewethu. Othanda ukukubona kwenza. usho insizweni lesisi awuthixo la sisi nake ngakuyimazana lo Hayi le mali akuyona yami wami. Manje ngizokwenza intozana ngeke ngizithintele into zami la endlini. sicela uzothatha imali Ngeke ngithintele into zami la endlini. manje Into zami ngizongcono ungcono sambe nayo. ayamba nayo ngisafuna uzabe nefoni ngiyisebenzisa. Ngiyayisebenzisa le mali engayilingeni imali yakhe lo ntombazane le engiyikweletayo. Ngeke uzithathe imali yakho wena ngeke uzithathe. Mina phela iPhone yami.
ifoni yami ithathela le phone ithathela ikhave le phone izokhava libiza kabe le 1000 engikweleta le phone manje ngiyaphela yena ngifuna ukwenzana amateksi phela sona imali manje uzothi sifoni yami ngikweleta mali ngithi Sofohliwe ngisukoleta mali. Ngikweleta mali 1000 emsebenzini. Then mina ngakunikeza u600 kwelami isayidi. Manje ibalela ngintasa emsebenzini ngoba sikhuluma indaba Imali yonke ibuya khoma lengizokunika nemhlanganela wena. Ngizomnika imali enginayo mina manje khoma deke ngizowathatha la sorry futhi. Ngeke uzuyithintshele kwanga khoma deke ngizowathatha. Uzulisa umfana. Wenzani? Nawe. Ulisa umfana. Ngento zami phela yini izinto zami lezi anginapheni thatha izinto zami la endlini uzowenzani ke maswathathini awungitshela Uzozubuyisa imali yami iqala kuma kuya zonke lezi zinto. Awedani ubona ku right angithi Ku right lo. Awuhambe Ku right walezi zinto nje ngikhamba ke nazo lento ayithenga ngapha ngakuyona nefoni lelo. Yini ngapha kwami? Hawu wayithenga manje ngizokhokha ngizobele ngisokhona Ngizokho. Unayo ifoni lapha mina ngiyazi ayithola akuyona nanefoni lelo. Awubheke nakho futhi. Ema nokubhema lona wena usikhotheni. manje manje ngabhemi mina usikhotheni nawe usikhotheni lo jola nawe uyabatshela Yazi usikhotheni uyakwazi mina lalela sisi imali kasisi iyadingeka yabo. Njengoba senza lento le hayi ukuthi sithathe izinto zakho. Sithathe izinto zakho ngoba awuyikhokhi imali kasisi. Yabo nje. manje ngoba ngingakophi nayo imali ngenze njani ngoba phela imali enginayo ayilingeni imali ayilingeni Okay imali ukube asibonanga thina le mali la bekuzokwenzakalani ubuzo sikhombesa angiyana vele yami Ikabani. umuntu engihlala naye okay ke ebenza ngithenga into zala endlini futhi ke wesisi usuyomchazela ukuthi kwenzekeni awuthi imasisi thathe nale uyokujola nobhuti wami futhi akakufuni wena. umtshela naye ukuthi engezi la endlini yami khona ukuthi ngiyazi angifuni Mrs. Uyicinge lento ichithe la. Uyoyichitha wema. Uyoyichitha. Ngoba iyona lento esidala ukuthi vele sixabane wayinayo nje. Ngempela iyona qedwe lezi zinto. Ufuna ngisebenzise ngani? Qedwe lezi zinto. Ukade ukusebenzise sisi. Ngisebenzise into njena. Lalelani ke phela bobhuti ngeke thathe izinto zami sisi. Akangishela ifoni ke nezinto zami ngizomnika imali enginayo. Ayilingene ngizobe ngimnike ngoyinike. Ngizobe ngikunika. Ngiyangilethela ntombi. Ngeke ngikunikeze zonke wena letha leyo mali oyiphethe. Phela ngizowunika lalela. Mali le. 400 ola ngimini. Ayiphelele. Manje ngenze njani ngoba ngikho ngeke phela uzohambe nefoni yami ngisebenza ngayo emsebenzini yona bangitshela ngakho ukuthi ngiyangena noma ngingena. Haya mhlanga ngisho ukuthi nawe uzokulahlekela umsebenzi njenganami engizolahlekela umsebenzi ngenxa yakho. Yabo wesisi imali neshoda la. Sekushoda mali 600. No. Wena sisi Wathatha u600 kumina emsebenzini wathatha 1000. Shothi imali ndayo 16. Sho njengoba ekhokhela ukhokha 400 Short sasele 1.2. 1.2. So ifoni athi sibothi kanjani? Cema ifoni yami ngakwe-charge. Vele ngeke izicharge Imake ngizizwembe kanjena wena. Yonke into kumele sithi makuthi ifoni ayisebenzi sothatha iTV. Sis. Imake makuthi ayikhanyi Iyasebenza lo phone kade ngidlala ngayo igame ashuthiwe la phansi ngoba kade ngidlala. imake Kuze kule ngiphuphe nezandla. Hayi, makuthi ayisebenzi. Ngingasikanje. sothatha iTV. Ngeke ngithatha iTV angithi ngiyashutha ukuthi ngizomnika imali yakhe. Cha makuthi ifoni ayisebenzi siyayiqaqa iTV. Hayi nayiprove lezi. Okay, hayi. Ayikhengi Ungazi nje ubanjwe wena uyabanjwa ke manje. Manje ufuna imali yami. hayi ayikhengi Hayibo. iya uveza Hawaii. Alright ukuze sisimkhombisa ukuthi adlala. Bekumele nedecoder sikhiphe esandleni la. Sisi ayikaba sibe nawo ukuze nala ndlela ningeke nibuke lutho. Mase nibuyise imali yomuntu 1 point mali 1.2 wami yadingeka. yebo asibe nawo khumbule ntombazana akuliwa nawo yeah baba la sisi
mase bebuyisa imali yakho uzobabuyisela idikoda yakho. Hayi vele nalamantengo bathi Makuthi abahambi yabo imali edikoda izokhava imali kasisa sambeni siyabona. manje uzohamba nakho konke indaba engakushiyo kunye ngoba phela ngiyacabanga idikoda Wathatha nawo amatheko. ngeke idikoda yabona yona nedikoda into efanayo Kanjani? idikoda nefoni into efanayo imali yakhe ephelele Usuyakwazi lokho? ngayazi phela idikoda ukuthi umalini ifoni ngayazi ngeke ngaze kuthathe konke Maybo yini? Asibi nawe. nama ngisho ukuthi ngilwa nani Asambe. futhi iqala ukudlula Hayi asamba. Uyaphi wena? ngifuna into zami wena manje ngifuna into zami manje uqalelani